Ćao, dobrodošli na Bike YouTube kanal i sad ćemo napraviti video koji će objasniti kako da bicikl koji ima brzine preradite na bicikl sa samo jednom brzinom, odnosno na srpskom single speed što se kaže. Ljudi su postavili pitanja i baš na YouTube kanalu i vezano za obrnutu kombinaciju, odnosno kako od bicikla sa samo jednom brzinom da se napravi bicikl sa više brzine i to bih uradio u posebnom videu za koje mislim da će ovaj da bude dobra priprema pošto je relativno jednostavniji zahvat i objašnjava stvari na koje treba obratiti pažnju i potencijalne začkoljice. Sad, šta ima od začkoljice kad se prelazi na samo jednu brzinu pozadi u odnosu na više brzina? Prva stvar je patrona pogona, odnosno pogon sam što će se menjati na... Komplikacija ukratko je linija lanca. Znači, prva komplikacija je da se podesi, da se dobije odgovarajuća linija lanca. Link koji objašnjava, na tekst koji objašnjava šta je to linija lanca i kako se može udešavati ću postaviti u opisu videa. Znači, to je jedna komplikacija koju možemo imati i drugi problem je samo ovo rastojanje na ramu pozadi u širini prihvata, odnosno razmak između prihvata zadnjeg točka, odnosno kako se na našem kaže dropovima zadnjim, jeli? I sad ću na ovom biciklu da pokažem na šta sve mislim. Neću ga prerađivati na jednu brzinu, ovo mi je najbrža mašina u Ergeli trenutno, ali ću ga iskoristiti da pokažem šta može da se zakomplikuje, da barem objasnim. Znači, prva stvar da pogon će se menjati za onaj samo sa jednom brzinom i u tom slučaju će lančanici stajati bliže biciklu u odnosu na to kad ima više zvučenika. Sad ću pomeriti kameru da može to da uhvati. Iz ovog ugla se bolje vidi. Ovo je u suštini kada se ima 2 ili 3 lančanika napred, može da bude problem što tad se linija lanca pogađa da bude od srednjeg lančanika ako ima 3 ili od sredine prednje 2 lančanika ako ima samo 2 ka sredini kasete. Sad kad stavimo točak sa samo jednom brzinom onda ćemo imati samo jedan lančanik i onda možda ćemo morati da menjamo patronu pogona ili da raspored spacera ako su stavljali neki kod Holotech patrona to bude slučaj, menjamo da bi se taj pogon sa samo jednom lančanikom mogu udesiti. U krajnjem slučaju može se, ako se prerađuje na single speed, ostaviti da on ima 2 lančanika napred ili 3, pa da se samo ne koristi više njih, može se skinuti menjač i ručice menjača naravno. Sad kod zadnjeg, tu imamo isto problem, sad ćemo to prikazati iz drugog ugla. Ovo je sad ugao koji nam je bitan za ovaj deo i uzet ću sada točak sa samo jednom brzinom. Evo ovdje ga imam i kod njega će se s ove strane montirati lančanik zadnji. Sad ćemo skinuti ovaj točak. Stavimo na stranu. I ovdje sada možete zamisliti da postoji već montiran lančanik, to je manje kritičan moment nego šta je bitno. Sad kad ga stavim u dropove, ne znam da li se vidi na kameri, ali on ovdje ima po nekoliko santimetara viška prostora sa obe strane. I šta nam to sad, kako nam to može sad komplikovati život? Pa na sljedeći način. Mi ovo da bismo rešili možemo staviti sa svake strane po možda neku još maticu naviti, da bude i dalje felna u sredini zadnjeg tog, u ravni sa biciklom, sa tom nekom centralnom osom bicikla i da može da se lepo zabravi, da stoji, da se zategne. Ako je osovina dovoljno dugačka, ovdje je knap, ne štrči dovoljno sa obe strane, znači to bi nam bio prvi problem. Drugi problem je linija lanca, jer ako tako stavimo da bude simetrično kod recimo ovolikog razmaka pozadi, onda će nam ovaj zupčanik stajati, taj zadnji previše ka unutra i lanac će ići onda ukoso i velika je verovatnoća da će spadati, neće biti dobra linija lanca. I u tom slučaju rješenje je da se ipak pomeri malo više na stranu, ka spolja, a da se eventualno spaceri, odnosno više tih matica dodaje sa kontra strane. Međutim, tada kao što se vidi felna stoji previše u van ose rama i onda moraju da se zatežu žbice sa leve strane da bi se felna navukla. Eventualno čak i uz blago popuštanje žbice sa desne strane. U videima i u člancima vezanim za pravljenje točkova sam objasnio koje sve začkoljice tu postoji, na šta treba obratiti pažnju. Tako da to je druga začkoljica, taj prostor pozadi.
E sad u ovom slučaju recimo sa ovom dužinom osovine ne bismo mogli ovo da rešimo, čak i ako prevlačimo felnu na drugu stranu i ovde ne dodajemo spacer i dalje imamo problem što je ovo jednostavno previše široko. Kod aluminijumskih i karbonskih ramova nema nikakve prerade, samo da promenim ugao kamere. Uglavnom, kod aluminijumskih i kod karbonskih ramova nema nikakve prerade, mogu se oštetiti, ali kod čeličnih ramova moguće je da se ovo skupi ili raširi. Pokazat ću alat za to. Ovako izgleda neki, da kažem, primitivan improvizovani alat za to. Znači ovako sam napravio sa ove šire matice i uže matice koje idu tu. Ovim mogu da zavrćem ovo ključem, a ovaj deo mogu da primenim veću silu sa drugim ključem, da okrećem sve zajedno kad počne teško da ide. I može se dobiti i sa dve kontramatice, to da ti šrafovi drže zabroljeno pa da se može okretati, i u tom slučaju bih to stavio na viljušku, odnosno na zadnje dropove. Da, ovde smeta malo i zadnji menjač da bi navukao do kraja, tako da on bi svakako išao van kad bi se prerađivalo, i onda se ovde jednostavno zateže ovo da se skupe ove cevi, i potrebno je da se skupi za nekih možda pola santimetra više nego što se želi postići, zato što će se on malo uvijek vratiti, kao i kad nešto savijete, on malo ga više savijete pa pusti, on se uvijek malo vrati. Uglavnom moramo skupiti na neko rastojanje koje otprilike odgovara onom točku što bismo izmerili. Prvo, naravno, ajde da pokažem i to. Na ovako neki način bih to merio, koliko je rastojanje između tih dropova, i to je u principu suština. Da dobijemo otprilike nešto što tome odgovara, a sa jednom opet začkoljicom što ne valja previše to skupljati, zato što će se opet uvući previše ka unutra. Ako jedno i drugo uvučem za po ceo santimetar, onda će opet to biti, kad dođe do kraja dropa, ta nabla i tu pri kraju stoji taj njen lančanik, opet će biti previše unutra i ona će biti previše iskošen i spadaće. Tako da u tom slučaju, pogotovo ako stavi single speed lanac, što je smislenije, u tom slučaju bismo morali manje da iskupimo tamo koliko je potrebno da osovina stane od nable, a onda da preradimo osovinu ako je moguće. Kod svih osovina nije moguće to uraditi, pogotovo kod onih sa kontrakošnicom. Kod nekih postoji tačno fiksiran položaj za tu desnu stranu, koliko može da stoji, jer unutra ima malo drugačiji mehanizam, tako da ne mora da znači da će biti moguće preraditi, to zavisi od nable, i to morao bih proveriti tačno kakve su tu mogućnosti, tako da onda i to dodatno komplikuje, onda opet ostaje samo da se navuče koliko treba, ako može ova leva strana da stoji dovoljno blizu, pa da se desna gurne do kraja, i sa leve strane se dodaje eventualno jedan ta matica spacer i da se onda to zategne uz privlačenje točka, tako da to je komplikacija kod ovakve prerade kad su ramovi širi. Još ovaj ram nije toliko previše širok, on je nekih 125 ili možda 130 rastojanje, dok kod većina modernijih bicikala tu rastojanje bude i 135 mm. Sad ćemo baš proveriti, ne znam, napamet. Da vidimo šta kaže. Da, ovo je na 130. Ok, uglavnom da, bitna stvar, kad se razvlači, kad ste ih razvukli na potrebnu širinu, onda se ovako neki alat isto izgleda praktično. Može se montirati na drop, zategnuti, i on će pokazivati da li su dobro poravnati. Kad i sa druge strane stavite, trebalo bi da se pod otprilike pravim uglom susretnu. Sad ovo, ne stavljam ih do kraja, neću skidati menjač zbog toga, ali trebalo bi da stoje ovako nekako. Ako stoje smaknuto na jednu ili drugu stranu, onda morate, ovde se napravi da mogu da stisnem između ova dva, da stisnem sam drop pa da ga mogu popraviti, ispraviti. Postoje baš fabrički rađeni alati za tu namenu, ovo je neka ručna izrada, nije baš previše jako, ali posluži, odradi posao. Tako da to bi bila neka, da kažem, komplikacija vezana za preradu bicikla na single speed sa bicikla s brzinama. Podrazumeva se da se skidaju sve sajle i bužiri menjača i ručice menjača i
i sami menjači, ali ovo su problemi koje treba unapred vidjeti da li možete da rešite, da li imate točak odgovarajuće širine za dropove, da li možete dropove malo preraditi, ispraviti ako je čelični ram, uz, kažem, vođenje računa da ne preterate, jer onda opet ćete imati problem sa linijom lanca, tako da može da komplikuje. U zavisnosti od veličine lančanika koje izaberete napred, sam pogon može prilaziti bliže ramu, sad ću to pokazati. Evo, vidi se koliko ovde stoje daleko od rama i sad što je veći ovaj unutra lančanik, on će bliže prilaziti ramu, što je manjeg prečnika dalje će, onda bi pogon mogao bliže da se primakne. Ovde ova osovina koja se koristi nije odgovarajuća za ovaj bicikl, svakako bi čak i ovako s više brzina trebalo da pogon stoji bliže i to ću prilikom prve sledeće zamene da rešim, tako da to je u principu to. Nadam se, ne znam da li sam u kadru, nadam se da sam dobro objasnio, hvala što ste gledali, ako imate neke pitanja postavite u komentaru ispod videa i to je to, pozdrav!